Samachi Chimikuna. Kaychunga uyarikunaka Diospi kashkata payka imata rurashkata shinallatak ñukanchikpaq kapay tukuyta charishkata yuyarinapaqmi kan. Mishakuklla kikin wacharishka shinallatak kullta Chimborazopi wiñashka kashpaka shuk quiteño guayaquileño mana kay tukunkichu chay llaqtakunapi wakin punllakunata kashkallawanka. Kanka tukuypachami kullta Chimborazomanta kanki, imapina mayman rinki mana kashpaka imata ruranki. Ñukanchikpi kashkaka mana rikunata charinchu, ñukanchik imashina kashkawan, ñukanchik identidad riksirika mana rikunakanchu mayman rishkawan, mana kashpaka imata rurashkawan. Ñukanchikpi kashka riksiritaka mayhanmi ñukanchikta rurak churashkami kan. Shuk kutin kikinpaq kawsay Jesusun kallarin, tukuypachami paypaq kanchik. Chaymi Romanos 8:39 pikanin. Apunchik Cristo Jesusmanta, Tayta Dios ñukanchikta kuyakugmantaka, manatak ansuchi tukungachu. Imata ruritukuna mana tiyanchu, ni ashtawan ni asallata Dios kikinta kuyachunka. Kunanka kikinka, shuk mushuk ñantami kawsaypi kacharinki. Jesusta uyangapaq, shinallatak pay nishkata rurangapaq. San Juan 10pi Jesús nin, ñuka ovejakunaka ñuka remashkata riqsinmi, ñukapish paykunata riqsinimi, ñukataka katinchakunami, ñukaka paykunamanka wiñay kawsaytami kuni, paykunaka manatak chingaringakunachu, ñuka makimantaka pipish manatak kichungachu. Huchakunawan makanakukushkaka, mana nishaninchu kikinka mana kishpirishka kashkata, kikinka Jesuspaq kashkamantaka, kambaq kishpiritaka mana hichuy tukunkichu, kishpirinaka mana kanchu, kikinpaq imalla rurashkakunamanta, ashtawanpish, Yaya Dios mana huyipaqtapish kuyashkamantami kan. Dioskushka identidad riqsirika, kunanmanta kallarishpaka, wiñaypaqmi katin, imatak shukanta shutichishka, mana kashpaka runakuna imashina nishkatak, ñamana kikinpi kan. Kunanka Jesuspaq kashkamanta? Misionchaski uyachirka, samachik shimikuna, ashtawan yachangapaka, misionchaski@gmail.com mankishka, paillata uyashkamanta. Dios bendiga.